Murakoze bana bamugisha uyu mwanya mwiza w'amateraniro, ndabakiriye mwese mu ijambo ry'Imana. Ntabwo turi butinde cyane, ko Imana idushoboza niko turi bubikore. Bahaye ikaze. Ijambo twasomye ni Yohana 15:1-2. Haravuga ngo ni jye muzabibu w'ukuri, kandi Data ni we uwuhingira. Ishami ryose ryo kuri njye ritera arivanaho, naho iryera ryose ararikaragira ngo ribe risukuye, rirusheho kurumbuka. Amen. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje, nshimiye kugira neza kwawe Mana, nshimiye ko ujya ubana natwe ukaturinda, ukatuyobora muri byose. Turagushimira kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye Mana, uyu mugoroba Mwana uduhaye igitaramo cyiza kugira ngo tukibemo. Tugushize imbere kugira ngo tuje imbere muri byose, ataba ari twe abavuga, ataba ari twe abumva, Mwami byose tugushize imbere ngo abe ari wowe utuyobora. Uvuga ubane nawe, ndetse n'utegera ufungura amatwi y'imitima kugira ngo yakire ijambo ryawe. Ngaho bana natwe ku ntangiriro kugeza ku musozo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndashima Imana ko kandi tuboneye buno buryo kugira ngo tuganire. Iyo aba ari umupango w'Imana cyane, niko mbifata, kandi nako ngira ngo biri. Imana ishimwe cyane. Dufite teme ivuga ngo tubeho ubuzima bwera imbuto z'umwuka. Ikibazo cya mbere wo kwibaza ngo ese imbuto ni iki, noneho ukibaza ngo ese ni gute noneho izo mbuto nozera. Ikintu cya mbere, imbuto zigereranywa na product y'ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo imbuto ni future achievement, ni ibintu byagezweho. Imbuto ni umusaruro. Kugira ngo rero tubeho ubuzima bugaragaza impinduka cyangwa umusaruro, bidusaba iki? Ni gute? Nibyo tugiye kuganira. Tugiye kuganira imfunguzo zigera nko kuri 4 zishobora kudufasha kugira ngo twere imbuto. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kugira imbuto ubaye ubishatse ako kanya, ahubwo hari metode ukurikiza kugira ngo rwa rubuto ruzoboneke. Yesu ashimwe. Iri jambo twaganiriye ryatubwiye neza, ryavuze ngo ni jyewe muzabibu w'ukuri, kandi Data ni we uwuhingira. Ishami ryose ryo kuri njye ritera arivanaho, naho iryera ryose arikaragira ngo ribe risukuye, rirusheho kurumbuka. Yesu ashimwe cyane. Ni gute rero ishami rimwe ryera irindi ntiryere? Yesu ashimwe cyane. Urufunguzo rwa mbere kugira ngo uzobone urubuto, uzogire imbuto z'umwuka, ikintu cya mbere kugira ngo urubuto rubeho, rugomba kuba rufite environment iri favorable. Uri ahantu aho urubuto rushobora kwera. Ni ukuvuga ngo ahantu hose ntiwohahinga ngo uzobone produit, ngo uzobone umusaruro. Iyo uri umuhinzi uhawe uhinga imbuto runaka, biza bigusaba ngo ubanze urebe ngo se ahantu ngiye guhinga, aho hantu hari favorable ko homera. Iyo umaze rero kumenya ya environment, iyo umaze kumenya hantu wotera, hantu Yesu ashimwe cyane, hantu ushobora gutera urubuto rukazoboneka. Ni ukuvuga ngo tuza dutera ingemwe hakera urubuto. Kugira ngo urubuto rubeho ruvuye ku giti, hari ahantu rugomba kuba ruteye. Aho nta handi, ni kuri Kristo. Yesu ashimwe cyane. Nta handi twokwerera imbuto z'umwuka, ni igihe turi kuri Kristo. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo rero ugere kuri etape ya kabiri, ugomba kuba ubanjije kumenya icya mbere. Wabanjije kumenya
aho ugomba gutera rwa rubuto. Etape ya kabiri ni isolation, ni ugufata ahantu runaka ukiyayizora, ukitandukanya na sosiyete ubamo, kugira ngo urubuto ruzobanze rumere, ruza rubanza rugapfa. Ni ukuvuga ngo hari ibintu ugomba kubanza ukareka kugira ngo umere utange umusaruro, uza witandukanya n'abandi, ukagenda ukiyayizora, ukaja muri isolation, hahandi ubanza ugapfa ku bintu bimwe. Yesu ashimwe cyane. Wamara ukongera ukazuka ku bindi. Icyo ni cya gihe uzitandukanya na ya gurupe, ya association wabagamo, ituma utamera, za hindrance, za obstacles zatumaga umusaruro utaboneka, ukiyayizora ukaja ahantu kugira ngo uzotanga umusaruro. Iyo umajije kwiyayizora, kwitandukanya, iyo umajije kuja muri favorable place, hahantu heza, hahandi wavuye kure ya obstacle zizotuma udakura ngo ugaragaze wa musaruro. Ikintu cya kabiri uzi ukora takindi, uzi ushaka fertilizer, ugashaka ifumbire izogufasha kugira ngo ukure. Iyo umaze rero gupfa ku bintu bimwe, uzuzuka ku bindi. Ni ukuvuga ngo ushaka ya association itaguhindaringa, ahubwo ikumultiplier, igatuma utanga umusaruro uhamye, ugakomeza ugakura. Icyo ni cya gihe uzocika ku mico imwe bitewe n'abantu mwabanaga, ukaja ku bandi baguha encouragement, babandi uvomaho ibindi, babandi uvomaho umuriro ukwatsa. Icyo ni cyo gihe uzera imbuto. Nshuti muvandimwe, imbuto si ikintu umuntu azasengera ngo akibone. Imbuto mwumva imbuto ahantu zitandukaniye n'impano. Imbuto, Yesu ashimwe cyane, imbuto, iyo ufite imbuto uzugabura. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite urubuto arafidinga, ariko umuntu ufite impano aza yimpakitinga. Ni ukuvuga ngo impano izigufasha kuimpakita abantu, ariko ntibahange. Ni ukuvuga ngo iyo ufite urubuto uzugabura. Yesu ashimwe cyane. Kugira rero ngo uzogabure, uzotange rwa rubuto, nuko ruzoba rwarakuze. Kugira ngo ruzobe rwarakuze ni ryari? Ni igihe ruri hahantu runaka, rwamara kuhagera rukabona ya fertilizer, bantu barufasha kugira ngo rukure. Yesu ashimwe cyane. Aho ni hahandi uzobana n'abantu basenga, bantu bavuga ijambo ry'Imana, bantu bakora umurimo w'Imana, mukabana nabo bakagenda bakwatsa, maze urubuto rwawe rugakura rufite ifumbire, warutanga muri sosiyete, ugafidinga, ugahaza benshi. Timukaze mugira ngo abantu bose bigisha baza bafidinga, hari abempakita. Ikibazo dufite nta kindi, ikibazo dufite abantu bafite impano, barimo barempakita sosiyete, bari kuja muri church bakigisha what they are teaching. Inyigisho zabo ziri kwempakita abantu, ariko nta kintu ziri kubaha. Abantu bishwe n'inzara. Nshuti muvandimwe, kugira ngo uzokore umurimo w'Imana, ugire umumaro mu bantu, ubona abantu barakuze, ni igihe uzoba ufite imbuto. Kandi kugira ngo ugire imbuto, nuko uzoba wakurikije zino step. Kugira ngo tuzogere etape yo kugabura, nuko tuzoba twaciye muri zino nzira. Inzira ya mbere, shaka environment iri favorable, iyayizore, ucike ku bintu bimwe, uje ahantu uzobasha gukura. Icya gatatu, numara kugera aho hantu, yewe wamushaka ifumbire, ushake abantu bazogufasha kugira ngo ukure neza, bakumultiplier, utange umusaruro uhagije, uzobashe gufidinga society. Intego yacu hano ku isi ni ukugabura iby'Imana kugira ngo abashonje bahage. Ntabwo intego yacu hano ku isi ari ukugira ngo dusome iby'Imana, dukoreshe impano z'Imana ziri muri twe, twimpakita abantu, ariko ntitubagaburire. Abantu bishwe n'inzara. Etape ya kane ni amazi. Amazi agereranywa n'ijambo ry'Imana, water. Ni ukuvuga ngo iyo turi muri kondisiyo isa nkaho igoye, iyo turi muri kondisiyo hahandi izuba riba ryabaye ryinshi, aho ndavuga ni mu bibazo, dukenera amazi kugira ngo dufumbire rwa rubuto rwacu twateye, dufumbire ya ngemwe yacu twateye, cya giti, kugira ngo kitazoba affected na kondisiyo ihari. Dukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo rikomeze ritwambike imbaraga, rikomeze ridupushinge,
iduhe kuraje yo gukora, iduhe kuraje yo gutanga umusaruro. Ntabwo ushobora kwigisha abantu, ntabwo ushobora gufasha abantu, nta nubwo ushobora guhagarara mu bihe bikomeye ngo ube wubaho udafite ijambo. Ijambo ni y'amazi ufumbiza cya giti cyawe kugira ngo kizotanga imbuto. Nshuti bavandimwe, nsoza, ikintu gikenewe cyane ntabwo ari impano. Impano ni umwambaro ushobora kwambara, ariko imbuto iyo uyifite uza ugabura. Tureke gukoresha impano cyane, tureke gukoresha impano nta mbuto z'umwuka ziturimo. Tureke gukoresha impano cyane nta mbuto ziturimo. Ni ukuvuga ngo igihe cyose tuzoba turi gukoresha impano, ikintu tuzaba turi gukora, tuzaba turi kwempakita, ni influencing y'abantu toward you. Ariko igihe cyose uzokoresha ya mpano ariko ufite n'imbuto, ni ukuvuga ngo uzempakita abantu unabafidinga, bazokunda inyigisho ndetse banahaye. Ariko uzi gukunda ikintu ariko uhawe ukibona tuwushuneho, nicyo kintu kibabaje. Icyo ni cya gihe wigisha ariko nta mbuto. Ni ukwigisha abantu, ni nko kwereka umuntu umuceri utetse kandi uhiye ariko umuntu atawuryaho. Imbuto rero iyo uzifite ni ukuvuga ngo uza umwereka ibiryo ndetse ukanamutamikaho. Ikintu gikenewe n'imbuto. Imana ibafashe muzishake, naje ndimo kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Imana ibafashe kandi baganze. Amen.